I 10 ljudi, danas ću pokazati najbolji, po meni ima dva sajta najbolji, ali jedan na prvom mjestu je Bay, ukucate TPB, izaći će vam ovo download music, noise, games, software i kliknite ako hoćete games ili application, to su programi i ovo, ja ću ovdje, mislim ne. I na primjer ja ću kucati cs odvojeno 1.6, ima 1.8, ovo je najnovija mislim, to im da ima. Izgleda nema, znači ima ovdje 1.6, 1.9 ima, ajde imamo to. 1.9 kliknete, on ima 216 megabajta. Šta, idete ovo i kliknite get storage launch application. I kliknete OK i ja neću. I kada to instalirate, dobit ćete ovako, sam da nađem, dobit ćete ovakvu ikonicu. Evo ovako, to je ovaj C7.6, isto 1.9, 44. I kada upalite, on isto da ne može bez botova, mislim, mora se na online. I ljudi, to je bilo to, ovo će biti u deskripciji ovog videa. I ljudi, ovo je kratak neki video i vidimo se, znači, vrlo uskoro. Ćao!